Здравствуйте, ребята! Урок номер 3. Как я отдыхал летом? Мен жазда қалай демалдым? Ты будешь учиться отвечать на вопросы, составлять предложения по картинке, использовать речи, слова, действия. Сен сұраққа жауап беруді үйренесің, және де сурет бойынша сөйлем құрастыруды үйренесің. Іс-қимылды білдіретін сөздерді қолданасың. Упражнение 1. Рассмотри картинку и прочитай предложение. Суретті қарап, сөйлемді оқимыз. Два мальчика ловят рыбу в реке. Екі бала өзенде балық аулайды. Брат и сестра играют с мячом. Әпкесі мен інісі доппен ойнайды. Два друга играют в бадминтон. Екі дос бадминтон ойнайды. Другие ребята плавают в реке. Басқа балалар өзенде жүзеді. Ответь на вопрос. Где ловят рыбу мальчики? Что делать с мячом брат и сестра? Балалар қайда балық аулайды? Әпкесі мен інісі доппен не істеп жүр? В какую игру играет два друга? Екі дос қандай ойын ойнайды? Что делают в реке другие ребята? Басқа балалар өзенде не істеп жүр? Вспомни, слова, которые называют действие предметов, отвечают на вопросы «что делать», «что делал», «что делать», «что будем делать». Например, что делать? Играть, что делает, играет. Іс-қимылды білдіретін сөздер не істейді, не қылды, қайтты, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, не істеді, ойнады, не істейді, ойнайды. Упражнение 2. Напиши ответы на второй и четвертый вопрос. Задание 1. В тетради. Подчеркни слова действия двумя чертами. Бірінші тапсырма бойынша екінші және төртінші сұрақтарға жауап береміз. Дәптерге жазамыз. Және іс-қимылды білдіретін сөздердің астын екі сызықпен сызамыз. Например, что делают? Играют. Не істейді, ойнайды. Брат и сестра играют с мячом. Брат и сестра что делают? Играют. Подчеркиваем двумя чертами. Әпкесі мен інісі не істейді? Ойнайды. Ойнайды астын екі сызықпен сызамыз. Другие ребята плавают в реке. Другие ребята что делают? Плавают. Подчеркиваем двумя чертами. Басқа балалар не істейді өзенде? Жүзеді. Астын екі сызықпен сызамыз. Упражнение 3. Послушай стихотворение. Өлең жолдарын тыңда. На жайляу. На жайляу с головой укроют травы. На жайляу каждый рад покормить из рук ягнят. Мчатся к речке босиком, соревнуясь ветерком. И на камешках валяться, загорять и закаляться. Наш зеленый дивный край, на жайляу приезжай. Жанаев. Жайлауда, 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 жасыл шөпке орайды. Жайлауда, жайлауда барлығы өз қолымен қозыны тамақтандырғысы келеді. Жайлауда желмен жарысып, жалаң аяқ өзенге қарай жүгіруге, тастардың үстіне ойнауға, күнге қараюға, денені шымырлатуға, біздің жасыл жайлауымызға кел. Как отдыхают ребята на жайлау? Балалар жайлауда қалай демалады? Прочитай выразительно вместе с учителем выделенную строку стихотворения. Ұстазыңмен бірге қарамен жазылған өлең жолдарын оқы. Кто из вас отдыхал на жайлау? Араларында кім жайлауда демалды? Упражнение 4. Прочитай предложение выразительно с помощью учителя. Мұғалімнің көмегімен сөйлемдерді мәнерлеп оқимыз. Летом Сания побывала на катке Митю в Алматы. Как здорово кататься летом на коньках. А как ты отдыхал летом? Обрати внимание, в конце каждого предложения ставится точка, восклицательный знак или вопросительный знак. Жазда Сания Алматыда Медеу мұзайында болды. Жаз айында коньки тепкен қандай керемет. Ал сен жазда қайда демалдың? Әрбір сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Назар аударыңыз. Леп белгісі қойылады, немесе сұрақ белгісі қойылады. Упражнение 5. Разыграйте диалог. Диалогты оқимыз. Саян, как ты отдыхал летом? Я был на жайляу, купался, ухаживал за животными. А ты, Санат? Саян, сен жазда қалай демалдың? Мен жайлауда болдым, шомылдым, жануарларды қарадым. Сен ше, Санат?
Я был в гостях у дедушки, он учил меня играть на домбре. Мен атамның үйінде қонақта болдым. Ол маған домбыра тартуды үйретті. Расскажите, как вы отдыхали летом? Айтып беріңіздер, сіздер жазда қалай демалдыңыздар? Урок окончен. До свидания.